Anyalaki din! Ay naapo, talaga brand new mo't gayam tilugan nyo, Uncle Kulas. Kanwag payayagi matang itisikin hanalugan. Ni Uncle mo, ngam sa bagay. No gumatang akitilugan, kaya't ko ti branyaw. Tapno kap-kap nakakmutin na. Uwan mo ta. Alangan ti di mo ta gumatang ak itisikin han. Oh, sakit tumot lang iti ulaw. Anyalaki din. Alaman nga rod, Uncle. Makikontentak man dito ilugan nyo. Ha? Haikit mo na. Tapno wadda maikontin mau. Ala, yag mo na ita cellphone mau. Tasak pa'y kidain ti mang picture ken mang video king ka. Po talaga amat supportive ni Uncle Alaman nga rod, i-drive ko na ito yung kabarbaro alugan nyo i-video na, anya laki din. Uy, nakita ka man tipos mo iti kalman. Si Kavanji. Ha? Anya tinakita mo impose ko, Beshi? Ti video managmaneho iti lugan Talagang iba na ang yumayaman Mag-ooyong, saan ko alugan na dyan nyo? Oho, tatyam. Brand new ako, ko naman. Pag pidutak ngay matikas di kadakil agatad, kukuha ni Uncle ko kulas dayjay, nakikontentak lang. We, Wan man, Beshi, kabarbaro alugan ni Uncle ko dayjay. kasta ka di? Naimbagpay na uncle mo akulas, tapabaro ang pabaro iti lugan na. Kabailan na agumatang iti baro, tamanumot at tawon na nagtrab-trabaho iti abroad. Sa bagay, ay, umayak tuman mo, di jayan uncle mo akulas. Makikontentak man met. Ay katuan mapantayin ton bigata siya ti mangi video kan ka, Beshi. Ahaw, agbibisin ti awanan bain. Kunamat lang no kukwa na. Lay, itay ka pa'y ngagsasao dyan siya. Awan mo't kasarsaritam. Dati man post ni Van J ti Facebook nana. Ha? Post na iti Facebook. Wan, kunamat lang no kukwa na tilugan na nagbidyoan na. Aniya, ay di lang mabain nagpo-post iti saan na kukwa. Mabit laang. Anya ay yatin post na. Dati man kita nag-video ijay lugan ni Uncle na kulas sa na-impose iti Facebook. Hay nako, kunamlano isuti akin kuko iti lugan. Unay kan Indonesia, dagita ka ti pagparpariko tamon. Dagita ti mapan mo pakibibyangan. Saan mo't ati pa nakibiyang makarurod namin? Nagkaralabas iti Facebook. Iso lang nga iso ti makitkita, salbag kiday. Ay, jak amukan ka. Di kalat tabay-bayan, ta iso ka pa nga i-content na. Day talatan bagem ti pakibyangam, nasaysaya at paydang nga. Anya? Amom si kabakla, jay best friend mo, nalabas ti kinagraraman na. Asino man ang best friend ko ti bagbagam? Ni, asa inapay ko ma, ni Vanji ata isulaang mo ti best friend mo. Anya? Abi anak ko nam analabas ti kinagraraman na. Agasan man ti aramid na, amin nga i-post na iti Facebook, saan namot ako kwa. What? Kas kumati post na a video ng agmanmaneho itilugan. Hay nako, saan namot ako kwa tilugan? Agraraman at talaga. Puunay kan Indonesia? Nagbasitabanag. Pakarururudam launay. Pudno mat saan aya? Hay. Bagam to man ti best friend mo. Ibagam kan kwa na nga imbagak. Agraraman unay ti awanan bain. Ibagam nga agbain mo't basit. Amin nga ipopost na iti Facebook saan namot ako kwa. Oh my gosh! Unay mo ta ni Junisha. Noon niya launay ti parikot na itimpose ko apa nagmanehok itilugan ni Uncle Kulas. Amo matinti ugali da dya babae. Man nakibiyang. Oo na yan. Ultimo pa nagpost ko iti Facebook kat issue kan kwa na. Naku nana, amin ka nga ipopos mo iti Facebook. Kat saan mo ako kwa? Anya? Imbaga na dayta? Katuan, kasta unay ka no akinagraraman mo. Dahita timbaga na kanya. Kansan lang asyak tinang ibagbagaan na niya. Ha? Oray na antimona. Imbagamot lang ni Junisha ken kwa na. Hay nako.
No adaman ti agraraman ka na kami adwa, iso ti agraraman, iso pa iti awanan bain. Wen man? No kunana nga amin nga ipopost ko, kat saan ko ako kwa. Ay, Diyos ko marimar, saludsudan na pa'y ko mga umuna ti bagbagi na. Day tangarod kat. Naimbagan ka talugan laeng kas kadaan niya dita. Ni Junisha nga'y kuma, ipupos na ti saan ng asawa. Tumpak! Kanayon na nga i-post ti saan na nga asawa. Ay, siyak lang ti mabwisit kan kwa na ibagakin ni Rodel nga asawa na. Isuman, awan amo ni Rodel may papanital aramidan da dya Junisha kini Joey. Kat isumat, tunggal i-post na ni Joey, my friend, kun na iti caption na, kagayam nakadudan. Ay, anya laki din. Anya launay ti parikot na day dya Junisha kan ka bakit? Awan lat maaramida na dayjay iti biyag na iso akas jay. Ultimo pa nagpost mo iti Facebook? Pagparikotan na. Agraramanak ka nga rod, ta amin nga ipopost ko iti Facebook, kat saan ko ako kwa. Kat apay nga rod ni Junisha, kanayon na nga ipupos ni Joey asaan nan nga asawa. Day tangarod kat, ngam no agsao, kunamla na sino. Gambay amlatan bakit? Di mo latan ni kaskaso. Ag-content ka latang ag-content. Ay wana, Tinapatag, kat awan paspasa kita matatao. nako, sayang lang ti panawon ko nututupak dayja Junisha. Waste of time. Bayam lang bakit? Bayam asumanao. Mabanog tulat tatingiwat na. Wan man apo. Alaki din, inak man maki-birthday dya ayanda Maria. Kasangay ka no ti anak na itakot. Barang aday dya ni Junisha tatong paakon. Anya laki din. Naimbag man ta nakaubay ka banjay. Ay wan nana, inawis nakmot ni Kumari Maria idi na minsan pa yung aldaw iso ngay mayak. Wan tapno ado tayaw. Adaw, naragragsak. Umay nga tamot day dya Junisha nana. Daka mo no inawis ni Maria. Ngamsapay ko ma, tasaanan nga umay. Sa bagay mo't kitdi Jak magustuhan ti ugali na dayjay ka. Imbes nga umay maki-birthday. Saan ma ta umay lagkita iti dilawan na. Ay, tiawanan baen. Ay wan nana, kasta talaga ti ugali day dya babae. Dilaw a dilaw, ngam di namot madilaw ti bagbagi na. Mala, umay kaki din ta. Intayon ije kusina. Nakasaganan ti makan. Talagang agraraman. Na ito lang nanti kinagraraman na. Tiawanan ba in avanji? Saan ka makapaglibak, Junisha? Nang nagkutinagan ni Van Jing imbalikas mo? Ewan, ura ibagam kan ko na. Nakitak ngamin man ng impose na amakan kat. Anya? Agasa man, lugan nga impose na saan na ako kwa. Napan naki-birthday, pinicturan naman ang dagiti makan, impose namanan, kunamlano iso tinagpapaskan. What? Agraraman na talaga. Apay nga si ka? Ipupos mo mat ni Joey? Kasi saan mo matakukwa? Saan mo mat nga asawa? Anya, Oy, anya? Saan ka makasungbat? amom si ka, nagalas abakla. Awan nagdumaan nyo kini Vanji a best friend mo. Salbag kay kiti Oh, ti ko namkid di. Mabainan ka itimbaga. Putno mata. Kanayon mo nga ipos ni Joey. Apay, asawam aya di tao. No ay iba ka kinilakay mo dayta. Idanon ko nga adar aramidam asaan ng amo. Anya? No ipos mo ni Joey, my friend, kung kulampay ti caption mo. Tagayang, nakaadu kayon. Anya lakit din, Junisha. Anya, ultimo ti pa nag-post ko iti picture me, iti napan ko naki-birthday-an, hindi na minsan, ada maibagbaga ni Junisha. Aywan, amo matanda dya babae. Amin apos mo iti Facebook at bambantayan na. Ay, una yun a Junisha aya, no anya launay. Bayam lata ka din. Awan mo la serbina no tutupam day dyan. Sa bagay mo't kitdi isukit din ti pagsaysayang ako ni ti oras kon. Katuan man,
Sayang lang ti panawin mo no tutupam di tao akas lapaltat ti panagpampanunot na. Salbag kid di. Nanak kang paikit di at ipaltat nga may so. Aywan, putno tayo tanga imbag ang beshi. Yung panagritnak, saan nakakontento no saan ko ang makasarita dahi di babae. Ha? Kasarita klaang, saan ko atong paan o na yan? Nutong paak, ang mga no saan ang makariing. Ang mga no ipanan, tiyawanan bayin a babae, salpag. Apay si Kajunisha, Ha? apay nga amin mo ito na post ko iti Facebook at pakibibiyangam. Kaano man? Nita, kunwari ka pa. Kanayon mo nga ibagbagakin ni best friend ko abakla nga amin ka nung ipopost ko kat saan ko akukwa. Ha? No adaman ti awanan bain kan agraraman kadatas ti kadayta. Saan na siya? Anya? Agyaman ka atas sa ulaang ti mangag mo kanyak. No sabali siguro a tao, itay da kapay at tinungpa iti left and right. Salbag ka. Uy, sikakit di mat kumare. Angaw ko laang mat dayjay. Angaw taropam. Kan saan nak nga awagan iti kumare. Tanya kumangay tinagkumkumarian ta. Aguuyong kakidi ah. Anya? Kan awan ti kumare akas kan ka. Nagalas ti ugalim. Dilawam nga ipopost ko ti saan ko akukwa. Si Kangay, ipopost mo mo ti saan mo nga asawa. Ni, anya ka din day tangay bagbagam sa Kavanji. Saan kumamat akas taa? Oho, saan ka nga aglablabas no di mo kahit nga idaanon ko amin kinilakay mo, ti amok maipapan ka na kayo kini Joey. Ay saan? Pangasim Vanji. Manipod ita. Saan ako na makibibiyang iti anyaman nga i-post mo iti Facebook. Promise! Anya? No kunam anang sakit tinakam mo kin ni Vanji. Ay, agbayin ka kid di ah. Aha? Ay sikakit di mat. Gusto madagiti impaganagan ka. Dilawang ipupos na dagiti saan na ako kwa. Kat nakarkaro ka mat. Anya? Si Kantupay, ipupos mo ti saan mo nga asawa. Si kaabakla. Tila rumrumwar di tangiwat mo. Salbag ka mat. Tila malablabid mo. Apay, napaison ka, itinaibakan ka. Anya? Dilawam amin ti makitkita mi ti Facebook ni Banji. Ngam dagiti post mo, saan mo matama dilaw, salpag ka. Sa ita, kasla si kapay tadagganas na agsakit tinagam na. Mala, saan na maulit? Ay, di taka man langan. Anya? Ala, inka man na ni Jaya ni Joey. Siya ka talagang ti mangitanon ni tasawa mi ti day tangaramid mo. Urayam, Junisha! Apay, saan ka kadi mabutang itinaibagan ni baklakan ka Junisha? Na, ibaga na kinilakay mo day tasan na sayat nga aramidam. Ay, padasin na tamakita na ti sapsapulon na kunakmanen. No saan ka kumangamen analaing ang makibiyang, awan ko makaap-apam ita. Ha? Amin tumot nga min amakitam iti Facebook kat dilawam. Ado may bagbagam. Ipopos na ti saan da ako kwa. Ngamsi ka, ipopos mo ti saan mo nga asawa. Ninana mo. Baliwam nga men, dita nga aramid mo, Junisha. Sakbay ka nga agdilaw iti sa balay. Agsarming ka nga umuna. Tama nga no adu tirugit di tabagem. Ngamdag iti tattao adil dilawam. Ani alaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.